ene so me mo akwaba me di de fia amankwa tamaklo na bedroom health tips na wo hwe no 5 minutes fi juada no abepemenne yakasa afa dyspepsia eho na ogaboni nyina atofa ti me da asese wa follow yen aba bedu ne ene ye ba bewie na yahwe eho complication ye nwie eno a na yahwe ni treatment ene prevention so ne Dr. Makudua ene wa hai dog ye na ase ne mo akwaba odawo mami se no an wanwie complication ti ubeto aso kakra na afi yahwe ni treatment nso Some complications in me no because I make cancer ho asem. Say cancer wo ho a ebetimi akoso dyspepsia ya kan ho asem. And I say bia say wo honum na da bia oyam yo ya say ulcer e bia na ye cancer na wo honum. Henti say wan hwe ho yi a na akwakofa hawaba. Say dem kan no sometimes wo cancer wo blobo mu a eno so timi ma wunya sa feeling no henti and na yesi etimi hwehwe mu say enti feeling ya wonya nyina no eye ulcer eye gastritis eye duodenitis eye functional dyspepsia anase bia eye yade bia wo brabo no ma anase yade bia wo pancreas no mu enti ye treatment enti ni treatment no ye simple ye behunu eden na ekoso dyspepsia say your peptic ulcer most of the time no peptic ulcer is either by H. pylori anase functional insect endro na mebubo odin no nti say endro na mebubo odin na ubeja endro no efa ni ama waduru a ebema ulcer na wu say H. pylori so a endro wo honom a yede bema anti ulcer endro betimi amanako ulcer enya chronic disease enya yade a ene ye tena hoda bia na ya meti obi mu kasa me ulcer ba me da bi eso hwe ni ye enye ulcer say ulcer na atena honum efiri won kura blemu na won pani blemu 2 years 3 years ene ye cancer kwana kwa yan hwehwemu because ulcer ewu gastritis ewu duodenitis so ewu they are no tena check akra eye functional dyspepsia no enti mo anu se wadru honum a ebetimi ayesu di akra wa mu but they say amanfo hu ni say H. pylori na nso omo ho ayeden enti ndro bebre o ha ayeden ma entimi enyi wo mo mfuru ho enti se ma wo ndro no a yesa check hwe say ndro no edem a wo no etimi yi furu ho ana because mo anu na ekoso asa wa enyi mu ana mfuru ho no ma da bia symptoms no ebeba na wajai ndro no so a ofa no so no wajai no se fa functional dyspepsia no a eno de yentimi nkancho se ebetu ase na emomwe wo enduro wo honum a ofa protein no ebema na ba fam belche na obachi bebre no beba fam pain na wonya no ebema pain na ba fam se de ebeya ubeye comfortable ti sana ye treat sa ya de enti ekwan be nso na prevent enti prevention is efa H. pylori dia say you hu sie wo bia wo sie yifiri ho ba say de me kan no emo anu wo ye jana mu enti e wo sie didi ye didi a wo sie make sure say ba bia ye aduane ni firi no aduane no eye ho te nso so aye nom so ho te na pain medication so aye tonom basabasa no ya no so ye bejai na mpo say wo sa symptoms we bia wo kotodra ma do ho no hu se o wasa symptoms we ukọ hospital ma do ho no hu se o wasa symptoms we se de be ya on fasa endro we bi ema na sina wo ba me contact bi ana dog ya na se ne fa onsi ha enti wo hia no de a wo ba UGMC a Dr. Makudua na wona no ababedi enkomo we ansama de condition e kan ho asem ye bia na wo experience bi mesro tumeka na kona yen check emfama endpoint homeopathic clinic say ya renko ade a wo frɛ no beje so 0244867068 na wo twe besim se won kwa ho dia e beto so